Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Ha ka stap jong ka lai pho turik uya yong arhajar arpun riu kawe kapla kalapen hair Syrngiew ki Paidbah Nonggleit Nongwan namar ka jing Suba badon ubom ki pulit penlip bom lane bom squad kilawan poi ha MES point dam senyong namar ka jing Suba badon bom ha kawe kapla kabladon balalet bu ha police board ki pulit penyat kali ki pulit jong katanat bom squad kilawan poi ha kapor kumbash posh tengi emin step haringkat ki ksau ban pendong yang kejing toket laga di kepla badan bom shisha ni em hagani kejing pendong jing toket ki pulit kilala ban pentikna bagate kepla ke badan hapo kate ke police board ki pulit penyat gali kade tang kepla balat hab da ki jan Apa yang maksud Hima? Orang baru suara terakhir. Oh, क्या बुलाएगा? सुबह से मतलब उन लोग क्लियर किया खबर करने में इसका था मुझे सुना तो बाहर निकल जा रहा हूँ अब बाहर निकल रहा मंजो तो बाहर निकल रहा ये सब क्या होगा क्या हाँ नंबर नहीं है सर थोड़ा पीछे आइए अच्छा अभी अभी पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं करना है पब्लिक का रास्ता खोल दीजिए हाँ हो जाएगा सर ठीक है हम खुल दीजिए